28.7.2020. godine Bojan je odlučio krenuti na put autostopom prema Beogradu, Kosovu i Nacionalni park Sutjeska. Evo me na granici, ušao u Beograd, dokopao sam se Čačka, centar Pazara. Na sjevernom ulazu sam u Prizren, u Sarajevu sam. Priština, autobusni kolodvor, ulazak u prašumu Peručica. Idemo prema Trnovačkom jezeru. Danas idem na rafting, ustopati nekoga za Trebinje. 4 km do Dubrovnika. Ja sam se prije tebe digao, već sam na cesti, hvala ti. Stopirajući vrijeme ima slatko-gorki okus. Prilazeći poziciji od kuda planiram započeti stopersku avanturu, pun sam optimizma i vjere u što kraće stajanje. Kako vrijeme prolazi, tako optimizam pada pod utjecajem sumnje. Imam osjećaj da se u mojoj glavi odigrava utakmica u kojoj igraju dvije velike zvijezde, majstori poteza i nevjerojatne moći. I dok sunce piči, prvi dio utakmice briljira optimizam, osmijeh je na licu i u svakom vozilu vidim priliku. Zabavno je. Utakmica odmiče, a nitko ne staje. Tada u igru ulazi novi igrač. Njegovo ime je sumnja. Nezgodno u svojim naletima tjera me na razna razmišljanja. Mogao bih na bus. Šta mi ovo treba u životu da se kurim na plus 40? Patim se. Ma nema smisla. Taj moment besmislenosti doseže vrhunac. Svašta nešto izranja iz mračne riznice uma. Počinjem vozače pikirati pogledom i mantrati da stanu. Stani, stani, stani. A onda se javi osuda u zonu poznato. Baš si šupak. Sam si, mogao si me povesti. Haha, smiješan sam sam sebi. No važno je reći da u tim neobičnim situacijama život postaje stvaran i daleko zanimljiv. I to do tolike mjere da je bolje u životu imati neke vanserijske situacije nego ih nemati. Drugačije situacije iziskuju rizik. Čovjek se mora prepustiti nove situacije iako vam ništa ne jamči da će trud uroditi plodom. A onda vozilo staje i Bojan je presretan. Mi se sad nalazimo u Zemunu, preko puta Gardoškule i tu smo zato što inače u Beogradu kad je ljeto i kad kaže da će biti 34 stupnja, obično 44 u tom betonu, tako da svi Beograđani, a i mi pridruženi članovi, pobjegnemo malo na rijeku kad god možemo. Ali zato svi dođu na Zemun ili dođu na Dunav ili dođu na Savu i onda malo chillaju. Oni najhrabriji se čak i okupaju. Jedino recimo što ovdje u Beogradu kad dođeš i ostaneš malo dulje od 5 popodne te ubiju komarci. 40 km do Novog Pazara mi treba. I sad sam tu na nekoj stanici, nije baš neka bajna pozicija, dosta brzo jure automobili i čudno me gledaju. Sad je nekih 15 do 5. Vidjet ću kako će to funkcionirati. Planiram prespavati u Novom Pazaru i sutra ući u Kosovo. Ova raja što me je pokupila, znači 3 lika, otac, sin i deda, su me odfurali drito do Đurđevi stupovi manastira. Manastir je full zanimljiv, ima bogatu povijest. Preko 300 godina je u ruševinama i posljednjih 40 godina se obnavlja.
To je stvarno onako fascinantan jedan podatak, a uz to je i upisan UNESCO popis mjesta svjetske baštine. Meni je zanimljiv još iz jednog razloga, jer sam tu trebao prespavati, trebao sam dobiti noćenje, međutim to nije nikako bilo moguće zbog trenutne situacije sa koronom. Tako da idemo dalje. Centar Pazara. A sad idem prema staroj Baščaršiji. To je tamo. Tu se nekad odvio život. A i sad se odvija. Ali nekako mi kao da fali još ljudi. Zadnjih kilometar do granice pješačenja. U ovome što južnije to teže. Baš ljudi nekako su skeptični oko stopera, ali staju. Ne mogu reći staju. Granica je zatvorena, ali ću vidjeti da li je zatvorena za hrvatsku putovnicu. Bojane, smijem da se kladim da ne znaš toliko o albanskom jeziku ili nešto, tako da ću da te udavim sa jednom činjenicom. U drvetu jezika, kao što se kaže, svako ima svoju granu i sada slavenski imaju svoju granu, anglosaksonski imaju svoju granu i sve to, ali albanski je posebna grančica koja ne pripada ni jednom jeziku iz evropskih predjela. Neko kaže da imaju čak i više sličnosti sa mađarskim, ali isto tako i sa finskim, nego sa ovim našim jezicima iz regije, ali isto tako neko kaže da potiču od Ilira, da je čist ilirski jezik, a isto tako interesantna stvar što većina ljudi u Albaniji priča italijanski, pogotovo starijih. Zato što su oni dugo vremena bili u Drugom svjetskom ratu, bilo je puno Italijana tu i imali su neke veze sa Italijanima. Tako da, nadam se da ćeš naučiti nešto još više o albanskom jeziku. Ja znam nekoliko reči koje sam naučio sticajem okolnosti, ali koje će ti koristiti, koje će ti uvijek pomoći. Što na Kosovu, što u Albaniji, ali što negdje gdje se priča albanski. Jedna od njih je faljimenderit, to je hvala. Kao što znaš, u svakoj zemlji hvala otvara vrata. Druga je mirdita, što znači dobar dan. I treća koju ja isto često koristim je tong. Nekako mi ima lijepo zvučenje i značenje, a znači zdravo. U stvari više doviđenja. Tako da nadam se da je ova kratka lekcija na Kosovu o albanskom jeziku biti korisna tebi i tvojim slušalcima. Prizren sam doživio na vrlo drag način. Ima ono nešto što me privlači. Volim gradove u kojima se život odvija na ulici, u kojima povijest još uvijek pulsira. Na ovim prostorima trag su ostavile dvije velike svjetske kulture i 3 religije. Izgrađena kultura i objekti pričaju svoju priču svakom putniku namjerniku. Prizren je bio čuveno trgovačko središte. U njemu su se križali putevi istoka i zapada. Iznad grada uzdiže se velika tvrđava Kaljaja, gorda i privlačna. Prava ljepotica. Tvrđava je stara koliko i sam grad. U sklopu tvrđave bilo je i naseljeno mjesto, tako da je nekada to bio tvrđava grad. Tvrđava je kroz stoljeća mijenjala gospodare koji su rušili, prepravljali i obnavljali. Sa tvrđave se vidi Sinan Pašina džamija, pravoslavna crkva Svetog Đorđe i katolička crkva. I sve to u jednoj liniji. Stari dio grada u Prizrenu, kaldrma, takozvana kaldrma. Gazi Mehmed Pašin Haman je javno kupalište, te je bio sastavni dio društvenog i kulturnog života. Ova predivna građevina ima sjajnu povijesnu priču. Haman je pravo remek djelo tadašnjeg graditeljstva.
Danas je po svojoj veličini najveći na Kosovu i treći po veličini na Balkanu. Radio je na principu vanjskog loženja vatre, te bi kroz otvore dim ulazio u prostoriju i na neku foru se pretvarao u paru. Čak su i stranci dolazili da prostudiraju filozofiju gradnje ovako velike banje, koja je imala posebno odvojene prostorije za kupanje žena i muškaraca. Aha, ovdje oni za brisačima imaju postavljene ručnike i oni znače kao poklon. To se kao daruje gostima. Evo jedno malo drvce, samo 21 metar visoko, 3 metra ide u širinu, Platanius orientalis. A starosna dob ovoga drvceta je 500 godina. Pogledajte ovu granu. U Prizrenu postoji dosta legendi o rušenju jednih da bi ostali upamćeni drugi. Legenda o Sinan Pašinoj džamiji. Paša je morao u što kraćem vremenskom periodu da napravi svoju ostavštinu. Što veća građevina, to veća je priča. Sinan Pašina džamija je najveća u Prizrenu sa najvećim minaretom od 47 metara. Paša je morao naći način da sruši zapušteni manastir Svetog Arhanđela, temelj cara Dušana. Srušiti zapušteni manastir i od njegovog materijala sagraditi džamiju moglo se samo ako bi ugledna osoba posvjedočila da se na prostorima napuštenog manastira skupljaju bitange. Pronašavši takvu osobu, mogla je krenuti gradnja Sinan Pašine džamije. Priča o rušenju jednih da bi opstali drugi se nastavilo i u novije doba. Točno 2004. godine, kada se desilo masovno rušenje i spaljivanje pravoslavnih crkvi. Crkva Svetog Đorđa je bila spaljena i srušena te godine. Danas je obnovljena i čuvaju policija kao i mnoge druge crkve i manastire na području Kosova i Metohije. Onda što ti je u ruku kamera, niste vi? Kamera. Zagreb. Zagreb. Kamera. Ajde, da ostavi kameru, da ne slika. Crkva u manastiru Visoki Dečani je vjerovatno najveća galerija freski današnjice. 4000 četvornih metara freske na kojima se nalazi 10.000 likova u 1000 scena podijeljenih u 20 tematskih cjelina. Manastir Patrijaršija Pečka isto također čuvaju policajci. Jako mi se sviđaju ovi potoci što idu sa planina. I onda su te česme usred manastira ili centra grada, to mi je fenomenalno. Neka voda teče. Unutra se ne smije snimati, ali zato ću izvana malo snimiti za kompletni doživljaj pozicije manastira u ovim planinama. Ovo je stvarno čudo. Pečka Patrijaršija je ženski manastir. A nevjerovatnom mirnoćom i spokojom vibrira ovaj prostor. Okružen s ovim planinama, s prirodom, zidinama. Na sve strane ove žene su ovdje zatvorene i predane molitvi i miru. Gračanica je srpska enklava nedaleko od Prištine. Centar tog mjesta je manastir Gračanica. Moćno duhovno središte opasano zidinama plijeni pažnju svojom petokupolnom građevinom i mirom koji nudi unutar zidina. Jedna riječ, a tako puno tužnih priča poručuje ova umjetnička instalacija. Penjem se na Vidikovac.
paše hlad, ali noge cvile. Ovih dana je samo stajačica. Ima hodanja, ali minimalno. A i ova piva što sam popio, baš me umrtvilo. Velika povijesna bitka na Kosovom polju ostaće upamćena po rijetko viđenom scenariju. Poginula su oba poglavara, turski sultan Murat i srpski knez Lazar. Južni i sjeverni dio Kosovske Mitrovice su kao dva plućna krila, između kojih prolazi rijeka Ibar. Zajedno dišu, ali se ne podnose. Tužno. Evo sad ću preći taj most na rijeci Ibar. Tu su talijanski karabinjeri, čuvaju taj prelaz, jer tamo s druge strane je srpski dio, a ovdje je albanski. Ćao, čao! Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, il se mome srcu učinilo, jel se šta promijenilo? Zdravo, Vlade. Bojan, Zdravo. živio. Stavi taj ranac. Da. Radim. Radi. Ovdje će biti nešto od tog dokumentarca. Mrak pada i po obroncima brda i planina se spušta magla. Probudio sam se sa prvim zrakama sunca i počeo spremati za novu etapu puta. Narednih dana neću biti na cesti. Moj dom će biti čista priroda. Plan je posjetiti prašumu Peručicu, Trnovačko jezero i neke od vrhova koji se izdižu iznad jezera. Tijelo titra od uzbuđenja. Osjećam da će biti zabavno. Dolina heroja je točno tamo gdje je magla i mi se sad spuštamo prema tamo. Odavde je fantastičan pogled, ali magla malo guši pogled. I evo upravo se nalazimo u prašumi Peručici. Pokušali smo da dođemo sa gornje strane vodopada, sa druge strane nismo uspjeli da se spustimo skroz dole. Vraćamo se prema polaznoj tački Dragoš Sedlo, odakle ćemo pravim putem sići na vodopad veoma brzo. Jutros nismo mogli zbog prevelike magle da krenemo tim putem, pa smo odlučili da idemo ovim gore. Posle kad se razvedrilo, pokušali smo sići na vodopad, ali jednostavno s ove strane vodopada to nije moguće. Sad se vraćamo na polaznu tačku i ponovo idemo ka vodopadu. Slab se čuje, blizu smo jako, ali ne treba podcijeniti ovaj dio. Baš ga ne treba podcijeniti. Šest i pol sati. Nije bilo u planu da ćemo do slapa, onog malog slapića, ali na kraju su se neke stvari poklopile i odlučili smo da ipak istražimo i uspjeli smo. Znači 6,5 sati. Mladen junačina. Malo dojam. Znači krevet 1, drvenarija krevet 2, ima nešto kao
podložak za spavanje. Sad idemo se snaći za drva da naložimo vatru. A vrijeme je savršeno. Ne vidi se ništa. Kako bilo? Neko nam je ukrao rakiju. A, dobro, spašeni smo. Kako napio? Vedro, sunčano. Biće kupanja. Kiša lije cijeli put. Baš bez prestanka pada, ali ne puše vjetar i sad se već lagano i razišli ovi oblaci magle. Ali baš je neki gušt hodati po kiši kad uhvatiš taj moment. Tap, 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 tap. Zvanično sam ušao u Crnu Goru. Bez dokumenata. Šalim se, imam dokumente, ali nemam kome pokazati. U šumarku skrivenom nalazi se jezero. U šumarku skrivenom nalazi se jezero. Čudo. Čudo prirode. To se zove domaće. Dobar dan. Dobar dan. Grah. Grahčeno tavče. Aj živio. Živio. Dobro jutro, pjevaju ptice. Jesi konjo? Mladene, sine, evo, kako moj vodič, brate, ga spavam. kako moj vodič voli da spava do 10 ujutro. A ja cupkam već 3 sata, hoću na planinu, ali ništa, dragi. I već otišao do pola Maglića i vratio se. Da, ništa, znači, ja preporučujem ovoga vodiča. Tople preporuke. Ajmo, Mladene, sine, dragi. Koliko? Svakaki sam gost imao, a ovu budalu. I sada upravo idemo prema katunima koji se nalaze iznad Trnovačkog jezera u podnožju Volijaka. Sada smo negdje na pola puta prema njima. Oni se nalaze u ovome pravcu. Vrh se ne može vidjeti jer nam je velika magla gore,
ali idemo prema njemu pa možda bude sreće i vjetar raspuše maglu. Vrh. Došli smo sa druge strane. Yes! Uspjeli smo! Jeste li očekivali da će vaš klijent iz Zagreba uspjeti se popet na Trnovački Durmitor? Iskreno odgovor molim lijepo. Nisam sumnjao, znao sam da možeš. Pogledajte u kameru. Znao sam da možeš. Nisam ozbiljno. Znao sam se. Zašto ste onda bili skeptični? Zato što si jučer zadnji sat vremena Perućice je pao. Nisi više imao snage ni zašto. A vi ćete još u povratku, ima još da se vrati. Vi ćete kad dođeš kakav ćeš biti u Katu. Evo. Ali za sad si izdržao dobro. To da. Iako je vrijeme bilo klimavo, ono nije moglo sakriti svu ljepotu ovoga kraja. Gdje god da sam pogledao, primijetio bih čudesnu kreaciju Majke Zemlje. I da, divio bih se procesu transformacije psihofizičkog stanja. Priroda liječi. Šta najviše voliš raditi ovdje na imanju? Pa mužem 2 krave ujutru. A eto, najviše volim mužnju kravu. A reci mi, jel ti se teško dignuti rano ujutro? Ne, ustanem, bez ikakvih problema. I odmah ideš raditi ili prvo doručkuješ? Pa prvo moramo ih potražiti. Nekad ne dođu tu, pa moramo ići gore po brdu da ih nađemo i onda ih sklonimo. Pa onda ga uzvarimo, usirimo i onda doručkujemo. A znači i kući uz školu radiš ove poslove? Da. Da. I nije ti to teško? Nije. Samo kući ne muzem ovce. A ne muziš ovce? A imam dolje kokošaka, dosta, ja obožavam kokoške. Da? 100 kokošaka? 100 i više. Da. Sad podižem. Pa meni je izuzetno drago što sam te upoznao, jer je ovako vrijednoga i zdravoga čovjeka, mogu ti reći, dugo nisam sreo. Baš mi je drago da sam te upoznao. I meni. Spomenik na Sutjesci. Bitka na Sutjesci. Ogromno betonsko zdanje. 280 stepenica do spomenika. Tu su napisane sve brigade koje su učestvovale u ovoj velikoj bitci. Danas idem na rafting na kanjon rijeke Tare i poslije toga stopiranje prema Trebinju i Dubrovnik. Ne znam, možda se zadržim dan u Trebinju, ali namjera je doći do Dubrovnika i malo se spojiti s morem. Ne moramo ni vestati. Ispoje jedan, noge ispred sebe. Paz na očar. Noge ispred sebe. Paz na očare. Daj to veslo. Eto ga veslo. Neće. Jo, ja plivam, gledaj. Al negdje u nama je bitan kaplan i kaže vam, že dobro znam, računajte nas. Ko vam je taj Tito? Šta je burgeru bilo? Snimaš na suti? Imaš ti autorska prava da ću... Koji mogu, doći sam ja. Ko zna, možda čovjek knjigu piše. Vidi, ono smo... Halo, komšija ima uć naprednja.
Ova je ekipa iz Čamca. Brutala, legenda. A sad piškim i baš mi je toplo. Rijeka hladna, a mokraća topla. Balans. Lagana šetnja po Trebinju. Došao sam ovdje prije par sati. Jedan cool lik me dovezao iz Foča. Taman kad sam mislio da nema šanse da ikoga ustopiram, jer je već počeo padat mrak, evo ti njega. Drito do Trebinja i sad mi je 30 km do Dubrovnika. I večeras sam odlučio da spavam vani, da ne uzimam nikakav smještaj. Stopiramo dalje za Dubrovnik, još 32 km. Nakon svih ovih brda, rijeka, kiša, planina, vrućine, sad je došlo na red i more. Kako to? Vraćam se za Zagreb s Mercedesom, a nisam bio na zapadu, nek sam bio na istoku. Znači ja sam neki, u principu, posebni gastarbajter koji ide na istok da bi se vratio s Mercedesom. Nevjerovatno. Skroz luda priča. Zatvaram putovanje ne stopajući, nego mi se otvorila prilika da za prijatelja prevezem auto i to je jedan fini, onako, novi Mercedes i baš guštam, dobra muzikica, tempomati, laganini, A1. To bi bilo to od mene za Balkan Tour 2020. Budite dobro.